Kua puku te rahi o te māngai tōranga pū o te ikaroa rāwhiti i te whakatau a te minita i ngā take mātauranga kia eke hoiho ngā tamariki o tūranga ki te kura. He ai kia pare kura horomia mā te tāhuhu o te mātauranga te haerenga a ēnei tamariki ki te kura e pīkau. Mārunga waiwai, pahikara, te motoka, me te aha. In our part of the world, in this electorate, some students still come to school by horse. Koina i te whakautu a te minita mātauranga ki ngā wanga o ēnei tini tauira. I taka hinga huarahi o Turanganui Ākiwa i te rāwiki, nō te mea kaore rātau i te whakai, me utu rātau i te kotahi tāra mo te haere Mārunga Pahi. Nā te mate hoki nānei, kei te tuku atu rātau te nui o ngā pahi i te taone, he ai e kāre manaki atu rātau, taumahatu e pohara atu tāho wetahi kaiti e kāre tai te kura. The only reference I made to it was that students come to school in a whole variety of ways and have over the years. Mehe mea kai waho te tauira i te 5 kiromita e noho ana, mā te tāhuhu o te mātauranga te haere ki te kura e utu. Engari, mēnā kai roto koe i te porofita, kai a koe ke te tikanga. It's the extra number of students who are wanting to get on buses that are really the responsibility of the urban public transport system. Engari mō tēnā, e ai ki te māngai Māori o te rohe. Kore hoki e waiho tiatu ki te kauniara, nā te kāwana te mea e whakautu te haere o te aho ngā kuru. Engari, e ai kia Anne Tolley, te māngai Pākehā o te rohe, kua mutu ke tēnei take. Ko tāna ki ngā kura, ki te hiahia ngā tūmuaki ki te whakapau i ā rātau pūtea ki runga i tēnei take, kai ā rātau anō te tikanga. Jasmine Pearson, Te Karere.